Dan Adrian Buckle, il-producer ta' Stitching. Play jisma' Stitching miktuba minn Anthony Nielsen. Stitching huwa dram qawwi u meqjus kontroversjali. Il-play hija storja dwar relazzjoni bejn raġel u mara illi minħabba pregnancy illi ma xtaqux daw it-tnejn, ir-relazzjoni tagħhom marret allar. Ġieli jiddiskutu l-abort minħabba li din it-tarbija ma jridux. Il-bord ta' ċensura twaqqaf dan id-dram ma jistax isir. Il-pulizija batuli dan iċ-ċertifikat fejn fih qegħdin jgħiduli illi din ir-rexta ma tistax issir. Il-producer Adrian Buckle jgħid li d-dram se jsir xorta waħda. Jien biħsibni ntellaħħa xorta moralment konvint illi jien għandi raġun illi jien min qed nagħmel xejn illegali meta ntella din il-play. U inx taħseb? Għandu jkun hemm ċensura? ċemplidna 21249 jew 27249 jew batilna email info@charabank.com.